tahu history ke Bodo Glims, haka Champion League, but haka football. Da ka ba haka Champion League kalaban pelim yakini kilai teligi tim kibahe. Ya ka Man City ru kalaban pelim, ya ka Atletico Madrid ru kalaban pelim. But kam tambe ya ka Inter Milan kabal sya eliminate sendan na ka Bodo Glims, haka playoff. Haka bakal sya pelim ru, haka jingil kai ka bahing, but ka jingil kai ka basyabar. Haka bahnin kala sya pelim arlaway cool, but haka aggregate part san la ar. Kumta dak ka jing job ka Bodo Glims ka rungno sya ka round 16. But habangi pai sya ka squad waliu jungka ka don sapu kundai million. Ka badai ka klub napo Norway ka badon santusan hajar ka jing bunriu. But haka stadium jungka ka don pra hajar. Kad ba ka Newcastle ru ka laban pelim ya ka Karbak haduk kendai lelai haka aggregate kabal pulang sendan yaka bandrong syaka round 16 ka Leverkusen kalkut haka jingi kai haka jingi lekai dan re haka aggregate part Arlen cool kabal pulang ka bandrong syaka round 16 ka Atletico Madrid ro kumju hadin balala ban pelim saloway cool yaka Club Brugge but nyu lesau haka aggregate point kad bana kaliang jong Kylian Mbappe unam laban mi madan shibit haka jingkun persya ke Real Madrid ia ke Benfica ha Santiago Bernabeu namar ke jing injury bat nakaliang jong Cristiano Ronaldo pat ke Alnasrr jong kanang don jing kyrmen shu hadin bak Al Hilal kalkut haka jingi kai haka jingi lekai Saudi Pro League ka bomut balada ke Alnasrr Cristiano Ronaldo kalaban job shibit menta kemit haka jingi lekai jongka persya ik Al Nakma kamot kan sayo bantam poin hadu lai poin ia ka Al Hilal namar menta baro arteli kini tim ki kai poin hanrai ka Alnasrr kadang sakaway ke jingi lekai bat lada ka laban job kan kiu sendon sya ke kerdan ke Bangkok